بله تماشاوان هجال سر و مجاره برای خوب بدم ایوان خوا برز شیرزان علو اندام انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی کردی سوریه هر وها پسمام زاروک بناو کمیران مصطفی دنباش برز شیرزان ام دخوازن دست پیکر تجمار بحثا چیروکا پسمام خوا جمارا بکی چاوا هات رواندن و کنگی دنباش به و خودش و راضی به دنباش بوتش براستی 23 ماه 11 دا 2017 دا 18 دا بود بین بلکی هاتن بوکر که محبو سال نوروز دا خورتك بناف اوجي زاروك بو طبعا ناف وي جوان بو جوان احمد مشو بو او خورتا يعني دقوندا او يكنيني باراستني قال او خورتا دوردا چانديه دقوندا چانديه زاروكان بوي شكلي بمارد دستينه و يعني برينا او وي اون خطفتك ايه بس مامي من د سال نوروز ده ساعت تام ساعت دورة دهادا بو ساعت دهادا موادنا مخدر خوياي موادنا مخدر استعمال كربون چوكو براي كاميران ايجي چوكتر جو كاميران جيش دبو وفدر اشياء چاغا كو يعني بري اختفاء ببه بشغل رب ساعتك دوردا كاميران اختفاء بو في شكلي كاميران رواندن يعني كاميران بسمامي و نبنا رازبونا خوا ده تفلي قصدي بو يعني نها اشترت شكي بيجم تبي رازبونا كاميران به كاميران عمري وي 13 14 15 سال من عم بيجن يعني نها ام دولت الدنيا دا يعني يك عمري خو 13 به 14 به حجير حجدار به ام نكرن بيجن والله برازبونا وي نرازبونا وي باشه نهال لكودريا برز شيرزان بسمامي وا كاميران لكودريا لقنديله لرباي كورسانيه والله قر معلومات اللي جا من كاميران ده هندري سوريا ده حياة آنها يعني قر معلومة اللي جا ما يعني ها بس از يعني بلكي از نبا ورمجي يعني وجاري بمرة او كرن بهيفين ج او خورتي هانكو كاميران خطف كرني جو كاميران ما خطف كريه كاميران لجمع لحر پارچه هر چهار پارچه کردستان امضا کریه یعنی بمعنی قانون کجان پارچه ببین سبا دبی ببین قندی لیشی يعني باشه او کسی پیوندی بتره کرنه تواصل بتره کرنه و ناس نکر کی بود ناس کرن یکش طرف مظلوم عبدی بون و جوان احمد مشو او مريم يجي بونده ويجي تواصل بمراكر يعني وجارب مره تواصل كر وقوت الجم وخورت الجم هيك طب نافي وان تقوتيه نافي وان ذكر كريه سر علامه وويت الجم وان مطلوبي والجم وريكوبا انت مطلوبي ومره بحثا كو كاميران يعني الكره وانها تشكاري دكيج مره وي يعني قور معلومه اللي جا ويجي مره قوت يعني باشه و تو پیوندی به کاميران بخوره کریه تلفون دناف بره وده هيا يعني جارك د نوروز هذا قافكم نوچه كاميران بلا افكار بله يكجي قناه وابو قدش ورازي به يعني خدا زورك هات وانا قال لك قناه او ما سر نوچه وي بلا كرجي قناه بي بي سي بوجي او بو خورت ما رابني يعني شاندن مال باوي دروجان وبعسكر وباو وأبي منكم تشتكي بكرة يعني نكم كوري خاب بقرتا وجوا من كوري تسير روجا شار روجا أنا ما بيشين المالية والنوروز وشكلي ديبو أما نكم بو يعني أبي متعني لورا نكانه أو بك يعني تهديدات ما جيرا هنا يعني مرة عائلة مرة هنا باشه پشتیوه و مالبات تو هول ودان و برای خدا نوادن قصده و پیده و گوت ام دخوازن کوری ما جارا کدن وگره ناف مالبات خوا
ام حتی آنها دبیجن و جاره یعنی سه چهار روزا برای به مناسبه کوان توقیع کری ممثل المتحده را من دیسا بانگکشان مگو هم دخواستن او زاروک ما وگره مال و وگره او یو زاروک کرد سوریه کو عمری خون اون قاصرن دبین وگرن مکتب خود دبین وگرن مال خو یک جی اسمامه ما يعني باشه برسفه وان چوبو دوی دام داویده برسفه وان چوبو قال لك چون جمگیان يعني اپم چو جمگیان او حتى جيرا پر او هبون جي هبون جير دقوتن ون ايه اعلامي نهر سر اعلامي سر او بكن يعني زاروك و او خود شويه باراده خود شويه و نكو عن وي فاجرين حتى كو او نبي يظهر مول جاري اراده زاروك شي اراده يعني اراده زاروك اتنا يعني باشه پرسک دن از خوزم شده بکم بریا چند روزان مظلوم کوبانه فرمانده گشتی قصد بریارک امضا کرده ده قدقه کرنا لشکر کرنا زاروکان سر و بریاره امضا کرد لی هما بریا پشتی و به دو روزان زاروک بناو جمال جابو جه در دور عزازه کو زاروک بخوا عفرینیه رواندن چه اون چاوا دخوینو چه جروفه جراتی کرن يعني بني ده 2014 ده حفتي ما هي حفته 2014 ريدور خليل تو يعني أبا بفير انجي توقيع بالأمم المتحدة بالتزام نكرن ده سسي ما هي 11 ده سسي ما هي 11 ده 2016 بري في درباسكونا مسار قناه نيف ساعتك طلال سلو سر تلفون بمرابو طلال سلو جمراغو يعني تاريخي وي توقيع كري بخو سسي ما هي 11 بو جمراغو ما معاهده توقيع كري حتى انها معاهدتنا تطبيق نبونكو واجي تطبيق ببا يعني باوريا ما معاهدتنا يعني باشه برز شیرزان دداوی ده دریا کانال آرکیرا تدخوازه چه پیاما خوا درباره پسمامه و کامیران مصطفى بگینی ابن از بهیوی ما کو زاروک ما وگره مالا خو مکتب خو زاروک ما ملت ما خلق ما گیش وگره مالا خو و دنیو يعني بخوینن اراداك لجمع بن كانبن يعني دريا كدن را کار خواب بکن و خدمت ملت خواب بکن از اوج وان را دبیجن و زیوی دکم برا و زاروکانا وگر مال خوا یعنی جارد دوباره دکم و زاروکانا وگر مال خوا یعنی کنها پر از دبیم یعنی کو پر او قانون خلقی اقناع بکن برا ملت هانه خورت هانه عمري خو 25 سال 6 سالي برا او قانون وان اقناع بکن وبرا ببنهرن اما ايرو وزارو كانا بني تاريخ PKK را يعني از قصور من از تشكي او دكم اجين تاريخ PKK دا زاروك حواله من زاروك من امسفه ششابون حواله من زاروك هبون بمره بون سه حواله من برن او قنديله سه حواله من برن قنديله كچك كو دو خورتان برن قنديله تي بيرامنه عمريوان يعني سفه ششابون برن يعني حتى انها او سياستها مستمره از هيفي ما بس دفش به سياسته بردن وكاري خبرين ادن را بكن وزارو كان برا بگن خواندن خو و او خو نيف مال خو كنجي يعني كانبون عمري خو مزن بو كان مجبر خو بكن او شغي او لكل حادث حديث يعني باشه پیامت گهشت برز شیرزان علو اندام انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی یا کردی هر وها پسمام زاروک روان دی بناو کبیران مصطفى گلکس باز جبو بشتربوناته